Emiranga buli side ya Uganda. Vibes Nation. Embera, 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 embera. Government tuyambe. Embera, embera. Abakuru mutuyambe. Embera, embera. Ewa mawoko kirikita. Embera, kunugu kwaka. Bojo muntu kaboine. Embera kekayire. Eyafunanga breakfast omugati ne chai. Ali tusimbira maizi amune chapati. Buli kimu kyonna kyabei. Ekyabei omonyo ne sukali byabei. Byabei sabunu nebikozesebwa maka n'amafuta g'emmotoka naguno musoro. Embera, 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 embera. Musibire mutenganje nizanga abali akitara TV kanya kutangira ntekanize ntujalike kiro kintu kya barase biri bokwezi mwenda okwezi kuno kwa katano webale kutuondera gahona na mbere okali hakitara TV abali ya Facebook ha YouTube mwebale kuteka ga kasente ne muteka wembizi buno bakuseera nkaki biro bino noba ono gamanti nyina kurore ntekaniza tujalike every single Monday hasimu yawe ha laptop yawe ngubala mutihona na mbere mukala abanyoro bali munsi za heru abanyoro abali munjibu hoima bali masindi kibale kagadikiri andongo nkahona na mbere okali unotuhondera kitara TV amabara ninyogira sitomanda musajja mulisa kando muhaba moli kandi kwenda kuba nimbateka mu vibe ya amani muno hanteka nzentu jalika street tulano mu rubuga rwa hoima kandi kwenda tunyumya nyumyemo nabasajja nabakazi omurubuga runo tukenge bitu bigenda bita tukenge kike kigenda maiso ekizina baketa endera you know that's the biggest song ekiro sazino mubunyoro kuruga ma Dr. Kakensa tumwete ntali ya music mbunyoro lekara ndiki kitwale mu vibe embera kuruga mafigo wesota rwanteka nza tuyambe. Embera, embera. Abakuru mutuyambe. Embera, embera. Ewa mawoko kirikita. Embera, kunugu kwaka. Owa boda hembo mutwaro gumu. Omutwaro gumu niwatuze zokulya. Bagire byetaga baboda. Ubene kurakurana nabo baina kusevinga hatize bakora niso bali ababoda abwaki bategemize boda muto yeyese byokukora embera enembera embera embera enembera embera 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 tuyambe. Embera, embera. Abakuru mutuyambe. Embera, embera. Ewa maboko kirikita. Embera, kunugu kwaka. Amabara gawo niwo. Kyomuhendo inidi. Oh? Kyomuhendo inidi. Kyomuhendo li weibara kyomuhendo sangire kyomuhendo weibara. Osebirode. Kolon. Begenda bita. Bityo. Hano eno street bagera bat? Kiganda ukura muri. Kaiso tonya mobile money. Mobile money bigenda bita. Kolon. Omutwaro guhiwa sente zinga. 10. Ekande mitwalo 5. 15 12 ni hawo. Ne mitwalo 5 ebane zero zinga? Mina kayo. Zikweberem? Za. Zinga mbili. Jwahi. Nkaka santo zimanyire ozibazi. Boko tazibaza ni mato zimanyire. Beto nankayo. Nkaka santo zimanyire. Zikwebere. Obato zimanyire. Abwagi ntazimanyire nizo nkora. Kalenga mbira. Kisoro kye kitwa Godsmith. Beto nankayo. Kisoro kye kitwa Godsmith. Embuzi. Ekandi kisoro kye kitwa poko. Nankayo. Kisoro kye kitwa poko. Jwahi bikaguze bebingi. Garuka akubura ibibiri kisoro kye kitwa poko. Tigimanyire. Tinkimanyire. Kandi kisoro kye kitwa chicken. Nakyo kimanyire. Kale kan oyina abantu bakusakura mu kyabanyoni ba.
abakiganda boona mbalamukiza. Kandi omusajja wawe Nawe. Nawe. Mwete obubala obulungi obusinga kumunyumira oba bumwetera mu kisiika. Era. Karosi be kulunga. Amabala gawe. Wanyita Mathias Amanyire. Amanyire Omusita. Omusita alukwe. Bro. Ninya abakaro. Nitwa abakaro. Nenyo. Oha mukuru w'ekika kyanyu. Omukuru w'ekika kyaitu. Aba mugurusi ekikareke tukakwasa Kitalibara. Kitalibara akatugenda. Kyonka tukakwasa Mutabani. Mnanka Reverend. Bigenda bitamutamu. Bitu biro mpora. Kurakura na yampora nayo. Kasana n'enjura. Ati nkwenda kumanya ugambe niwa Mathias nkwenda kumanya kisoro kye kitwa Godsmith embuzi kandi kitwa pork kisoro kye kitwa pork empunu kisoro kye kitwa butter ibente ente mokikakasi kandi kisoro kye kitwa chicken kiba ya hatari kisoro ekyo ikiri kisoro ekyo kinyonyi kandi kisoro kye kitwa cotton tirugwa mu kisoro eba kiba kirimwa wena abantu bakusakura mukya banywani bawe kwenda kuramu mukya nkabasara kwenda kuramu kya mukazi wange kuramu kyaho mama wange na my sister Karosi be nayo sibo baza unaitwa kusweka face yao Ndeka. Otairola vu musajja wao abakota tele kisani kya musajja wao Kanyambeke. Oli nyaki oli kiyombeke ile Obwaranchawa. Obwaranchawa. Noteka hekyondi Oli murara. Bakuchawa nokisimura noteka hekyondi Ondo hato kunduka. Amabara gawo Ninyorita. Rita bazona nyowe deka kweswe ati face yao rwange nungaka kwa yake Ido okunyeza. Okunyeza. Osebirota oli live activity Anto okunyeza. Amabara gawo Nya bakitera mu kutweza. Kubaza hona nye bintu bikurubata bita amabara gawo Ninyo Diana bino ga. Diana baite sapologi jwa ile malogi some Ginsomero bakwanora ngutingi sobora gisoma. Bigenda bitano na mbere tukusangire ukora biki Kandi tobiro. Timbikenga kurungi nkurura amacupa Era amacupa nigo nkutunda. Okurura pornography simya Nkwenda kenga ogambe lita Nkwenda kenga kisoro kye kitwa Godsmith Era mbuzi. kandi kisoro kye kitwa pork Nyonta musiramu. Rita ba musiramu kisoro kye kitwa cotton kisoro kye kitwa cotton Haito kimanyiri. Iyo antisambugu bitabiki. Kisoro kye kitwa cotton Bitabiki. Nyobi ne bintu. Biki kye kitwa cotton Binyebere no kunyeba. kandi kisoro kye kitwa chicken Nkoko era igese sesa igete sakundema nayo kirora. kandi kisoro kye kitwa maton Boje musajende. Maton kisoro kye kitwa maton Joranga. Enki. Engabe. Entama. Kale kankwa mukisora mukya abantu tandika na musajja wao Nyonta akiyombekeye. Nyonta bwana wesoma tugira. Haramukya hondi okasoma oli mukuru Mukura mukize. Nyowe onda mukizi kale nsindikira akazina nkatera sazi Buya buno ndo hano. Oba kazina kyara abali kazina hambira kankwenda. wakurura kazina kyakasinga kunyume Yes. Aroka na kazina nkano. Baitu ahi abakini kono enda kutu Nyonyi na banka tinka hayo. mutili kutamunanga Nyotinka hayo. katuzinire mukali Atinki akayijuka. toka manyira Tustanka kuterewa kahuwa. kulemera kutinka kenga kurungi osibe kurungi amabara niwo Ambrose okora muri mukiyo muhoima mu Ndi businessman. The businessman? Businessman ojoile na masutu gamani muno. Eno si suit zamani. Ina nezi kusinga hano? Hati nkwenda kenga kisoro kye kitwa Godsmith. Godsmith? Godsmith, what do you mean by Godsmith? I know it is just a meat. Kisoro kye kitwa Godsmith. Kisoro? What do you mean by Kisoro? Because I told you I don't know what the local language. Which animal gives us Godsmith? Godsmith? That is of course goat. Which animal gives us pork?
Of course, it's pig itself. Yeah, it is what? Pig itself. Then which animal gives us chicken? Chicken. But chicken itself also. Then which animal gives us cotton? Cotton. Cotton. That is cheap. Cheap. Cotton? Cotton. Which animal gives us cotton? Okay, cotton, it is a seed. Of course, it cannot give us meat. And then which animal gives us butter? Butter. Bread and butter. Bread and butter. That is cow. Okay, do you have friends that bokwenda kuramukia ababulisa ababujumbura? Oh, of course, I cannot forget my beautiful mom, that is Antoinette Biringotho, Rezo Cruz, that's my gentleman at Biso FM, and at the same time, my LC3, that is the former LC3, Peter Okech. Yeah. Now, I want to give you a chance to ask for any song from Arur. From Alur? Could be Lucky Day, a story for Baby Junior. Lucky Day, of course, Lucky Day. Which song from Lucky Day? That one I can tell of... He has Pirango by Lucky Day. From Lucky Day. Yes. Okay. Yes. Pirango kuruga Lucky Day munyoni wetu Lucky Day. I want to send greetings to my friends Lucky Day, Bush Boy, Astrolifa. I have Baby Junior and the rest of you guys up there. I send a greeting to you. Even there is Lava Boy. Mana, big up on yourself. Bahati drums, Casey, Pirango. Why, ngati mipari kenu na mugeringo. Muchinadi, minenu keni na ngegerungo. Pirango, mamuyera ngati mimaru kuchini na mugeringo. Tweru chinadi, minenu meri na ngemarungo. Pirango, hirut pirango. Pirango, Tachwit pirango, ati kwa nyoru imi kuchodu pirango, ana kwa yumukati imi kupati pirango, amitumiri pachupara imi kadegi pirango, yakubelewi ya para imi kumimu pirango. Mumitu somu Visipe Mumitu ra Ati mumitu somu Visipe Mumitu ra Benji Jubi miu Duomba Jubi yabu Apen jube Jube tuonu Adwa mupe Jube fungu Mikchami pachupara imi kukech pirango Miksente kwa para imi kuchano pirango Yotkum mikalo remu pirango. Wai. Mamuyera ngati mipari kenu na ngukeringo. Remu chunyadi, minenu keni na ngegerungo. Pirango, mamuyera ngati mimaru kuchini na ngumeringo. Tweru chunyadi, minenu meri na ngemarungo. Pirango, anenu kodo kutenga kwe, pinna kachunyi mitu ineni baja wodi. Kodo kutenga kwe, inna kachunyi mitu ineni baja rimbi. Wegu makani makawode kwa yumukate miukini. Wegu makani makawode kwa yuret, emi utuondo. Wo. Jumu mitu nyoru. Sao nyoru pe. Mumitu ngo. Tanu wenyu. Jumu mitu nyoru. Sao nyoru pe. Mumitu ngo. Tanu wenyu. Wegi monu woki banganyirare. Wegi monu ngo maru monu patano. Wakini sogamba uti? Arungi. Olive Actera TV. Okumukwana kisole. Kwa. Sister wangu. Sister wangu. Mam kalempe namba ya eba rabali sister wangu. 0 musanju. Kinana. Mali niyege namba yao? Niyo. Niyo. Mali niyege namba yao? Niyege namba yao? Niyo mkora kita. Oli Live Actera TV mjengi. Kasoke mbaze nono wembaze nono. Niyo bakwetoa. Ni nyo Julius Chomuhenda. Amawara gawo. Nyowe. Atura Simon. Oh? Simon. Atuhura Simon. Oli wamu mu town? Ngunyizire mumbi. Olugire nka. Gorobi. Olugire Kigorovya. Oli mwana kwa Mugi. Ni mwana kwa Mugi. Enswi mukuli mukuli answi. Enswi tukudia. Abaziri nserere. Ziliyo zikuzoka. Swimming pool ya kilasi kimugongerinka.
tingetegereza rundo awizo ati kigorobe bigenda bita gorobe bityo bityo sente mukunoga sente tukunoga rero kila itu tutubera umuno kira timwikale mu kigorobe muno ito tukusoma mukusoma li student osoma nanka masini ati nkwenda kenga ngero oli na student kisoroki ekitwa Godsmith watu kisoroki ekitwa Godsmith kayo student kisoroki ekitwa Godsmith tinkenga koruni kisoroki ekitwa poko nya mpuno kisoroki ekitwa beef kande kyora kigwa iwe kala na nyanja kisoroki ekitwa beef tingetegereza kurungia beef togimanyire beef niyo nyama kisoroki ekitwa beef kinkiri kitali kyakulya beef kinyama kisoroki ekitwa beef kikwebera kinye brother kinyebera kandi mutton tingetegereza kurunga kandi kisoroki ekitwa cotton ntama kisoroki ekitwa butter tingetegereza kurunga tinkenga kurunga ogambege kisoroki ekitwa Godsmith mbuzi wana watu wakusakura mkyao baba inga ngotomera mami yao kiuye kigorobi yao ntumiro na sister wange batumure ngobaza runyoro tomanya rundi batasome orugungu runyoro barura kandi orugungu baramke mu rugungu nkuramke abana bakwa mwitu wense nyakukiuye mu downtown namkana sister wange ali Fort Potro bali mu downtown mu downtown kiuye yao downtown ndamukize director bamweto David mundamukize njambramu kale kaunda baze nono ona munanka ogo nawe munyora alukenga kandi orugungu ogo watali mugu usibirota sibire kurungi we bali kunyirira nge bali kusinga mutauni okora mulimo ki nyowe ina kitongo kindakora nacho hari kitongo kindakora nacho okora ki orakora ki ngambire hari kitongore kinkora nacho kitongore ki kitongore mukora biki mu kitongore ki ito ni bacheta wide best project nikikora biki nikikora biki nikikora mu department ibi herese na innovation ati omulingo kunyirira otomenyire goroho abakotanyikizanga kutwara makagango kachumba ona gambege brother wawe nyonyi no musayija ati kanti kusakuhambura tikusoboka kuteka musente nkazingezi kuyihayi nyoti sente tinkuzenda nyonyi no musayija wange anti bwe nkuteka musente nkuyiheyo anyoti nkwiye nkwenda nakutandikira business ndi serious kwa nyo musajja wanga akankora business oinama abana benga oinama abana benga twinemo tukazaro mano hato muwenga ni wakulemesa kurugayi akakutandikira business iki wanje akutandikira business ni nkoro muduka ati nyo nkwenda kutandikira hardware era tutandike kubaza ongambire sente zokwenda tutandike utoze no mulyango ayo tikabasika mazima habwenki tokunyenda kunsingo burungi wanje akunsingo burungi nyonga ronda namara nanti sokungambira musajja akunsingo burungi wanje musajja wankumsingo burungi akunsingo ayine okusinga bakwa no mushija wanje tinkale wanje bazamana notadupa bazamana otakudupa ago niko mazima gonyine bagamba mabara niwo nyango mavasti ni ndenda kumanya kisoro kitwa Godsmith wanje kisoro ekitwa mu Godsmith nyejo tinkabichenga kurungi kandi kisoro kitwa mpoko wanje kisoro kitwa mpoko nyejo tinkabichenga oinaba kariso kadaramkiya mukazi musajja wawe ndamkiya musajja wawe ni omushija wanje ndenda tumana keshongoro akoro chiga nenga akoro nyankole ogo mushija wawe akoro nyankole akarungi akarukoso akarungi nindamuso mushija wanje ubakweta rwabushija Richard na ramusyo na mami wanje ubakweta tujyaikayo hope na ba sister wanje bona sungwa Justina na champire goleti aza keshongoro ki akoro nyankora nenga akoro chiga akatura basho kubaterera Akitara TV wanje akishongoro akatura basho kubaterera Akitara TV akeshongoro akubura hase kubaterera
Kakwebere? Kanyeba. Karo sibe kurungi. Bambi kale ni usibe kurungi. Okwevuga mbevuga obukora boda. Yo nkwevuga wevuga. Olinza rwenga. Olinza rwenga. Nyowe. Ndi wakasese. Oli wakasese? Yes. Abakasese abayo abakonjo. Tubusoko turamukiye mu rukonjo tugambira amabaraga mu rukonjo abakora live actor TV. Amena wae bakayenta mu Baruku Morisi wesibiri. Baruku Morisi. Umazire kasumiki muhoima. Muhoima. Mazemu omwaka gumu. Baruku nkwenda kenga. Kisoro kye kitwa Godsmith. Ekisoro ekikola ki? Ekitwa Godsmith. Eki? Kisoro kye kitwa enyama ya Godsmith. Ekibawa. Godsmith. Kasi kutegedde bulungi awo. Kisoro kye kitwa pork. Ekibawa pork. Kisoro ki. Which animal gives us pork? The animal, a pig. Which animal gives us goat's meat? Empuzi. Which animal gives us beef? So, beef. Which animal gives us beef? Fish. Which animal gives us cotton? Cotton. Sitegedde bulungi ekyo. Cotton. What about which animal gives us bread and butter? Which animal? Yeah. Bedemie. Do you have friends that you can okukuramukiya? Friends? Abaleka sese banka? I have. Baramukiya. So kuramchako Ikora Julius is now from Kasese. Yes. What about your wife? My wife, I don't have. You don't have a wife? Yes. So do you want us to get? Can I get for your wife on TV now? Which kind of woman would you want? A woman? Yeah. With now, I don't want any woman. You don't want? Yes. But what is the ideal? Who is the ideal dream girl? Yogera mu Luganda. Wakabina ukwenda kabina gakoto wa maisho gakoto Bangkok. Asagala wakabina kanji. Ukwenda wa maisho gakoto nkoli. Mukupangiro? Oh no. Ati soko sigara umukupangira. Kamukupangira. Oro musajja agambira kugonza. Nkubaza simuto kundo. Anti chali agambe taina musajja soko sigara umukupangira. Agambira taina musajja kugonza. Nani no musajja? Ati nonu musajja. Ajja kuteeka maka senta ngambira akayi. Tinkwenda. Muhereze namba yawe yese. Tinkwenda. Ojja kunyumya ntaro. Tinkumwenda. Tokumwenda. Ono musajja akusoka kurungi ati. Abakini mugaya abantu. Akusoka kurungi tomuro. Bojo ndeka musajja yiwe. Amabaraga. Tusoka tubireka amabaraga. Jackie Kandeni. Kemigisa. Bebale kunyira. Niwe Jackie we manyira. Niwe Kemi. Mubigenda bita any street bagita bati? Butiaba bigenda bita abantu ba sente bakwihayo bazini. Kandi ate bana bagaruka amasomo mpaka bakwidrawinga mu. Nkwenda kenga Jackie kisoro kye kitwa Godsmith. Embuzi. Kandi kisoro kye kitwa cotton. Ntama. Kisoro ki ekituha butter. Bread and butter. Ente. Etuhereza ki? Bread and butter. Kwenda kenga kisoro kye kitwa pork. Empunu. Kandi kitwa beef. Ente. Kandi kisoro kye kitwa mutton. Ntama. Batoni oba. Mutton. Ntama nandi. Kiki yo kisoro. Ntama. Kanko mukisora mukiyo abachali bawo. Tena banywani bakusabura mukiyo. Nkula mukiya manu wange. Yesiga. Wenka. Kanda kusemba. Niwe wenka. Tubuhereza kazina. Akokubura ka. Akokubura. Karosi. Kali. Amabara gange mba mujuni. Mujuni yo. Mujuni Johnson. Hano kora. Hano just nyine nyizire gura. Wizire gura. Yeah. Uzarwa muno mtauno zaro yanka. Ndi nzaro ya Kigorowe just mtauno ngajya ujyo uko iya mulinge mbero gimanye. Ndi mwana wako amugi. Ndi mwana wako amugi ya. Mwana wako amugi. Yeah. Nkwenda kenga mujuni. Akisoro kye kitwa Godsmith. So tuweza ghost meat. Goat is meat. Goat is meat. Kisoro ki.
tinka kwetegereza kisoro kye kitwa goat's meat goat's meat ni kintu kya kumaso eri nyama kisoro kye kitwa enyama egi anti meat eri nyama yes fine but kisoro kye kitwa enyama ya goat's meat ati nkimanye kya kandi kisoro kye kitwa enyama ya pork bampono paka kandi kisoro kye kitwa beef naye bampono steel kandi kisoro kye kitwa cotton steel ekisoro kitweza cotton ebintamu kandi kisoro kye kitwa cotton ebantamu netwa cotton kandi kisoro kye kitwa maton ekansobora kumanta akimanya mazima nigo kali ati ngero joina Texas kisoro kye kitwa Texas ekisoro kitweza Texas niyo nkutekereze bisobora kuba njojo na bantu bokusakura mukyaho nkutumira onyina nyowe kigorobya aho bamutumire mu rugungo nkuramukyo ona mama kigorobya aho siba nyiranye ntumira ona betu nabanyake tumesenya nambera bale siba aho kigorobya nkubendi awe akazina kyakasinga kunyumira akorugungu tukabahereza akazina kasinga kunyumira akazina kakusinga yo kunyumira korugungo oba kala korunyoro ntakulimitinga baitu bugungo kali omwana wanga mweta magnet ate robuzina bukunyuma hoyi baitu kandiga nyinkira ku matera hoyi era azina ina kazina baketanga sigara akora collab na Figo West tukagira video tukagira video ande no Kitara TV nga TV nkutera video zonka ola Kitara TV okutera video zonka akazina kandi kasinga kunkolera tunakudia sente magneto kudia sente bida kudia sente sente tunakozidia chonka wire uzisiyereri mbera molengo ogiyegirwa dada mugamba abagungu mudia kudia sente bagungu tunakudia sente kandi ati kyakora kile kyaye mukadolika katunako tunakokolerera ona tubera ona yati tunakudia sente kaleka kunyumira Kitara TV webale munisya kale nayo osibe kurungu webale muno kitera big up kale I salute madam webale ya mulimo ndogere nayo webale kunyirira webale kusimba omwana akaisa no akaisa naisa waye iwe busoki kwa siri cyara kusema tikikutaga nagenda mu DNA kwa mali amabara ntina kabuye Suzanne okuruga mamulima nkuruga chachi bigenda kurongo Yesu asimwe muno osabiranga Royal Fellowship mwa TX biri bitabigenda bitakuba ikigambo niki ekigambo kiri kirungi soko tutebezeme ekigambo otoyo rukaro mu Bible haleluya nkusime mbaza mukama ruhanga bokubasanga ekigambo kiri mu Psalms 35 Psalms ni Zaburi 35 mukama arwane naba bakona nobumezi bwange arwane naba bakona nobumezi bwawe bagamba bakurura tunura mukamera bagamba arwane naba bakwarwanisa mukama arwanisa abanyazugwa banyu arwane naba bakona nayinywe abakona na business zanyu abali ha BTV abali Kitara TV mukama banene abanyazugwa banyu kandi mongere kuhagira Kitara TV mongere kutugonza muhagire kintu kyabunyoro hano mukama basinguze buli ntaro zone zimukusanga amin hati nkwenda kenga kisoro kye kitwa goat's meat ebambuzi kandi kisoro kye kitwa pork ebampunu kandi kisoro kye kitwa maton eba sheep kisoro kye kitwa chicken eba nkoko kandi kisoro kye kitwa cotton I think cotton wool I'm not sure of that animal kale ina abantu bakusakura mukyaho kanda mukyaho family yange nkuramukyaho Julio Blaze nkuramukyaho pastor wange Douglas Kruhira nkuramukyaho abantu na Royal Fellowship hamuna abakozi abankora nabo hamirimo as we are planning to go back tomorrow at school bona kubagondeza kankono mukisa akazina kasinga kunyumira akorunyora korukigaru nyankole tukatera akana kasinga kunyumira kali ka Julio Blaze yes we kale kakakunyumira ayego Julio Blaze Masasi Gospel time right
siyo tubungira mu kanisa tusaba nitumanya niwe ansa mane tusande tubani tukuhaisa otuganyireke kale bwe tusiisa liba tokiza balema n'abapuresa halimu abakucura abagamba kansa aba arusazi nabo bakusasa sirimu na sukali bakwenda okizibwa abaswiti nabo bakwenda omugisa obukama bwawe bwijwire ekisa Yesu Yesu ija mukama turwanisa sitani okize ndwaire tubinge na majini kahindule mbero toge bisirani oli mukama tasosora mutini niwe ngabo yange mukama wamani otujuno kufo tujune Babiloni leta mafuta garusozi Sayuni tongera mani tubenka Samusoni mwana wa ruhanga tongere pulani ndoraje nikalembaga yo muchuni tuhe kapito tujwahire naloni tuha magezi ga King Solomoni Yesu Yesu amabaraga Katuhewa Kedros. Katuhewa. Ori omukiga ori omunyankole? Omunyanko. Ori omunyankole? Ebintu biri kutambula biti? Porampora. Porampora. Esente murazireba? Esente zibuzira. Zabura. Omunsawo temuyina sente? Teziramu. Abana nibagaruka amashomero. Abana nibagaruka amashomero. Hati shiyo inabe ingahi? Abaki? Abana. Babiri. Babiri? Musajja wali nkabi isabana. Kataro. Oli chebe yo myachombeke? Yino musiza. Oyina musiza? Ati shinde ndakenga kisoro kye kitwa poko. Ekisoro poko bagya mu kisoro ki. Nempuna. Ekandi got smith bagya mu kisoro ki. Biona ne bisana. Bagyanka. Tinkumanyayo. Iwe mu kisoro ki kyokura kitwa got smith. Aboko bano no. Nanya nesanga enyama. Kandi kisoro kye kitwa cotton. Cotton. Bagiha mu kisoro. Yemanya. Kandi chips and chicken baziha mu kisoro. Wambuze buze byande migaraka. Byakuremerekara. Byakuremerekara. Byande. Kale kanko mu kisoro mukiyeho abanywani bawo. Banywani banje timbi. Toina munywani wawe. Ati shi yabokora na hanu ya toto batora bashaba tumiraho. Tora bashaka kutumiraho boss wawe. No mushisha wawe. Ninda msaneta na no mushisha wanyu. Ati shinde do mushisha wawe tumuha keshongoro akora nyankore akarukosha akashingo kunyumira. Akeshongoro. Rukunde guma. Kare akabale kakunyumira amabaraga. Kemigisanita. Ati kemigisanita munyiriro gworoho guno nezoka yawo kwendeze kunywaki. Kwendeza kunywaki. Kiki kyo kwenda ku 7. Nkazinga bond 7. Enkote ntito. Enkote. Kumaro zinga zikusa kutamizi. Zikusa kutamizi. Ina. Bond 7 in? Bond 7 emiezi sente zinga. Namiye mtwaro gumuna kakaga. Nizo sente zinga bond 7 in. Shit. Gendo lete hana zero. Gendo zirete. Ina. Bond 7 ina jogambe zinga? Ina. Soko zirete tubalire na sente zinga. Bond 7 ina tinu. Baito razimarafu. Otubalire ne sente zikuba zinga bond 7 in. Ogambire mukunyirira kwa uno burungi bwa okunywa bond 7. Ina. Oli toko mugutetuko toko datumugulira. Kale baletezo isatu zikora. Isatu? Kandola ranyo ati. Kale. Umanyira je kwesera cyo si. Iyo kaletezo isatu. Nayo ojo tugambire kyo jja kunywa. Bond 7 nizo zira. Ejo izo zitaga nanka. Ejo niye singa yokoto. Tineza.
Ega tegeyezinga. Hati. Inaweza kanana. Anti hati. Ojo kumpe namba yawe simtene. Tene. Bati nda kugulira bojo zikwate wa mazimuhereze. Obo tokumtera mukavera. Tokumtera ojazinywera hano. Mpaka ingira. Amasoko zikwate aleta kavera aleke kumanyira. Nyonde sereke kijujuru kiyanga ha. Ati akandoli akwenda anyweki. Choice yaye. Ri ogambe kama baraniwo? Ogambe kama baraniwo? Hiyo kuja kunywa, oja kunywa. Hiyo kunywa. Oja kunywa. Simino. Zinga. 5. Urazima? Nzima. Nayo zireteza we 5 hano. Kwenda bazirole hano tuzisasule ni barora. Simino 5. Aha, ozo linzaro yanka. Nzaro ya Buhimba. Ya Buhimba? Buhimba kichweka. Buhimba opposite na secondary. Atoi no msaiji. Kwa. Ati nyobo nkubani nyenda kwetwalira. Tinkugulire bond 7. Nkorante. Byona nkubani mbitwara. Kino obuzibukyon? Nkubani mtwate ne. Bazama nano. Mpaka. Byona ngati kihoire. Male nkutero sazinga. Esa azo kwenda. Ezo nizo jakunya. Ziretana. Mumina. Nkutero sazinga? Esa azo kwenda. Data Seminoff. Njagenda ntazisasuire. Kisoro kye kitwa Godsmith. Kisoro kye kitwa Godsmith. Kandi kisoro kye kitwa Butter. Butter. Kisoro ki. Kikwebere. Kisoro kye kitwa Pork. Kandi kisoro kye kitwa chicken. Nkoko. Kisoro ki? Kitwa chicken. Koko. Kandi kisoro kye kitwa cotton. Kikwebere. Wamaleta Seminoff zawo no natekerezaga ziretano nzisasure ku rungini nzirora. Ziretano. Hati zinu zikutamiza hivi? Zinu sente zenga. Sente zengazi. Letesam. Iwa kuba. Temukari chere. Gume. Emiye zenga. 7 Kande ya kande. 7 Zinu. Zinu. Eno kanana. 7 Mutwaro gumune. Mutwaro gumune zinga? Baram. Bino ojazinywa zirakutamiza? Nyangambira kuzinywa. Kuzinywa. Ogambira mabara niwo? Kemgisa Anita. Ati nkwenda ogamba abantu mulingo nkugulire bond 7 bond 7 nti tujja kukikwasaganya nkwenda baze kurungi nchikenge mulingo nkugulire ati mulingo ngulire kintu tujake kwasaganya kandi bija kuba beta bija kuba bwaki bwangu ati nanke sazinga Esa zo kwenda. Saze nkwenda. Ati oga zona zinga? Zona hamu. Kandi zino. Kujya kikwasaganya. Oyina abana? Kwa. Tokazara ho. Nkazara batinyikara nawo. Oyina abayinga? Ompira njja kutandikira hata agati.
Abakaba kuteba mwire goro. Ya kunandika iwe na goro. Ochikoro takulinda omutindo guno. Nonyirira oti. Kora. Wayo muno kora. Kandi Wateka makasente. Nakuteka makasente kange no kwerinda ebintu ebyo ngezi bazokwezi. Hati mbokwendo gato ina mwenku mibiri. Kwezi tikukaikire naiwe. Ziri zinga, sente zinga. Sente zinga? Esatu kanana bitano Esatu kanana bitano. Kasente nyingi. Esatu kanana bitano. Ati bus parking zino yo kunyere hano. Onkaenda kusoka kugenda kansoke mpabuzeho gala abantu nobongaruka. Oli? Njagaruka. Tafa tinkudu. Amabaraga oli live active zone ito. Amabaraga. Byaruhanga David. Byaruhanga bayitshoko hinduke bakurore kurunga TV. Hinduka gwa kuno bakurore kurunga. Byaruhanga David. Nayi wokora muri bine byansenene. Ari senene obuzugwa ekipa kinukira nikijura. Kyati kijurwa. Tikijura. Bagamba bensenene bazitandika kunanka namasanzene batandika gaiha wakimu ya muisa amasanyarazi. Amasanyarazi gani tutugaisaho. Tani tutugaisaho kuiro gayigabaniga rugo nkabulikiro muri tugarubaniga rugo. Ogamba amabara niwo? Byaruhanga David. Bigenda bit. Porampo. Nkwenda kenga byaruhanga kisoro kye kitwa Godsmith. Ekisoro nyote nkikenga. Ekisoro nyote nkikenga. Kandi kisoro kye kitwa poko. Ekitwa poko. Nyona nyote nkikenga. Kisoro kye kitwa beef. Ya nyebyo kompoza tembikenga. Tobikenga. Tomanyire enyama ya poko nambe bagiya mu kisoro. Bagiya mu mpuno ate nyebyo. Kandi enyama ya beef ibeta beef bagiya mu kisoro. Ibeta beef. Nakyo tinkenga. Ye wakagiri aho? Ya. Tokali aho ga beef? Beef tokagiri aho? Ya. Olya nyama. Nyama tingiri. Tolya nyama? Kandi cotton kisoro kye kitwa cotton. Epamba? Tinkenga. Eruga mu kisoro. Tinkenga. Na abantu bokusakura mu kya Byaruhanga. Banywani bawo bokora nabo boha ba boss bawo. Barara mu kya. Ndavugiza abo jave nkora nabo. Nabanda bali kigando oku. Na kiganda na mutaire. Karosi bekuru. Kalne wewe. Ngamabara gawo. Bano berafusa Robert. Bano berafusa Robert. Bakuno berafusa. Makunobera usama toinansonga usakubo ine ihali kandi ihali bakunoba usakubo tendeza ni bakunoba liyaha kandi atosaga usakubo uri mwezi ni bakunoba no bakaba obabone banoba onsanga ntunyumi bakwendera busa bakunobera busa kwenda kenga ikisoro kye kitwa Godsmith kisoro of course imbuzi kandi kitwa poko poko empunuti nkoragana nayo kandi kitwa beef Kisoro kye kitwa beef. Beef sakubanti. Kisoro kye kitwa mutton. Mutton ntama. Nkasomao. Kisoro kye kitwa cotton. Cotton. Eri ntama. Kandi kisoro kye kitwa kisoro kitwa cotton. Kisoro kye kitwa cotton. I'm forgetting nyeberwe. Kwenda kenga kisoro kye kitwa butter. Butter. Eri nte. Kau inabatu kusakura mukyawo ramukyawo basatu kuramukyawo daddy wange beyamya Boniface okyali mwana daddy kale mwete baba niyo tata baba kale nkuramukyawo tata wange beyamya Boniface mama wange mboneko bulani na buhamba then dada likyakakoizi na bene baita bali mutano kando mukazi wawe mukazi wange namukoneire mweberwe ni nyamu kwijukiza wewe bale kumunyijukiza baito mbara mukya nyina bayingi kalosi bekurunga kale kambaze ununu cabs okimanyira abantu bagamba baboda timenda kogya jacket zanyu zino ejaketi tuzogera tali bulikiro anti bagamba omuntu mubamuhimbira na bapikipiki ejaketi niziragura bagenda bakwasira nyindo atali bula inyo stage eno muzeti mugwini gwa
Mukoge jacket zanyu mukuzoga. Smartness is our first priority. Ekande kindi bagambanya baboda mukwana bakabandi. Obu mubaheka na pikipiki kujja kumutayi businsinka no musabe namba zesimu no mutigita no mutigita. Ebyo bya bisuba. Bisuba? Ogamba mara gawo. Bayinta Cabs magezi Habert Kabalega. Habert Kabalega. Representing Cabs. Stage no chairman. Chairman Taro wa Mutasalongo. Kandi ati iwo batakoma kikaruke ne hano. I'm just a member, as you see me, ndi mwana muto waro wakuruba. Oli mwana muto? Ya mujanga. Wene myaka inga? 21. Ama ukuzire no kuswero so ile to soto gatsai. Swani bagenda gambu ntio kasente ka. Kabuzi. Kisoro kye kitwa poko. Pig. Kisoro kye kitwa goat meat. Goat. Goat. Ekandi kisoro kye kitwa chicken. Gamba kinyonyi kye kitwa chicken. Aha, kisoro ki. Chicken. Heni. Heni. Ni kitwaki, etwaki. Sorry. Kisoro kye kitwa chicken. 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 Ina anati kwenda kandi matoni. Kisoro kye kitwa matoni. Sajaiwe. Ebindi bigena nibinyeba mu matoni. I'm forgetting. Kale kakwa mukisora mukiyo bachali babo. Manzo na mukazi wange omubwati. Tale mwasharoni. Yamkyaba chali bange bona bamanyira street hanu, abamberero bakasoma bange. Nyara mukyawo na mama wange. Enewe ni babu bunka ne nkone iremu. Nanyawe bale kunkona. Akazano kano kamanyiranka. Okakegeranka. Muka. Muka. Ohoya kakwegeseza. Kaka wange. Kaka wange. Kuturuka omunjo terazinga. Mukaga. Mukaga. Ekando botere mikaga mukaga okike kibaho. Ntere mikaga mukaga. Mikaga no kunaga esigaire no libasa. Mikaga no kunaga no tera mikaga. Osomeranka. St Mary's. St Mary's Bujumbu. Ugamba mara niwo? Obusinguzi Deriki. Obusinguzi gabana babali babazaire babali gwanka. Balawo Kiganda. Kiganda? Kwenda Kenga. Oli mukiyaka inga? Mukiyaka 5. Mukiyaka 5 Kisoro kye kitwa goat meat. Goat meat bagiya mukisoro. I don't know. Kandi poko bagiya mukisoro. Mumpuni. Mumpuni. Poko bagiya mukisoro? Tinkuman. Kandi poko bagiya kunanka beef bagiya mukisoro. I don't know. Timemanyiri. Manyiri? Kale kankwa mugisa. Ora ni umwana mutabandiza program yange. Ramuki abantu basatu. Ramuki abasatu. Akubanza mama wao muramutumiraho. Kaka nkwairo sitatenye. Setamu atuoki. Setamu. Oina kazi na kazi yako kusa kutuzinira. Kwato muzinda rogunu. Kwato muzinda rogunu. Otunulemo kamera hali. Otuzinema kazi na kosinga kokwe. Yes. Utakiteka munamuno tikwatira. Yesa gonza bana abato yesa gonza bana abato yesa gonza bana abato. Ano sibe kurungi. Chimuzo kia bajaji kia motoka. Kia motoka niko kisana kiti? Iya kwenye kikozere. Ni kwenye kikozere. Motoka ki? Motoka kia gire kisimuzo nkakini baze kika kia motoka kina situmo kina. Bajaji boxer. Bajaji ya omohiki. Ama baragao. Rogers tumwesige. Tumwesige. Okora bikana. Nyowo nyizirokanika pikipiki yange. Wazirekana mbayimaye noli mukani. Bakonkana nyoti nkanika nkora amashanyarazi. Okora amashanyarazi. Bagamba musanze mugani mukotinga ebintu biri bingi muno ni mwenda kuiba abantu. Oya gambi. Abakiranti bakoplaina. Nyoti mbikora. Iwe oli wamazimu. Embarabi yamazimu. Ati iwe okolera nka obo oli mobile. Nyondi mobile. Nkwenda Kenga ogambe niwo. Rogers tumwesige. Tumwesige nkwenda Kenga. Ekisoro kitwa goat smith kibakiki. Kisoro ki. Ekikora kiti? Ekitwa goat smith. Okusane bambuzi. Ekandi kisoro ki ekitwa matoni. Awali tama. Kandi beef. Beef. Sanali inte ezo. Ekandi cotton. Cotton. Niye cotton.
Kisoro ke kitwa cotton. Ekyo tinkimanyira. N'abantu bakusa kuramukya abachali bawo bakasitoma bawo. Abachali bange baroba inge mono. Ramukya wo basatu. Ndamukiza Ibura mu Ajeke na Jeke na Hajati mu Faruku awo. Kazi nakya korunyoro kensi kasinga kunyumira nkakuterera Kitara TV. Ngo bayina bye bintu bayina biyo. Enkwanzi. Kaleka kunyumira omulozi wa Kitara TV ogameni wowo. Just tumwesege engineer. Ati ni nkabati ninyenda kukabatera sazi na Kitara TV. Nkwendo kwa tomuzinda ruguno soko katuziniremo. Hanyo manyirembe bayina bye bintu bayina byo nkangira otinyina alingenda hani. Omulozi wa Kitara TV webale muno kubano kyali antekaniza leka enkwanzi kurugamba akawora boys kakunyumire otaruga antekaniza. Resilience Kaora boys Oba kiki baguza kacheni ebigambo bibayo mu center bayina enkwanzi umwana twaire yo kumupimira akwene koto niye musobora mumuhe enkwanza cha mukomwana akabimarao mwana wa kito bayumbire enkwanzi bayinazo enkwanzi bayinazo haliyo enkwanzi abayinazo bayinazo enkwanzi bayinazo abo kwesizaga baitu bayinazo bayinabye ebintu bayinabyo haliyo abaana bayinabyo bayinazo enkwanzi bayinazo abo kwesizaga baitu bayinazo Basina buchento baziswekera ine mu biwato bakazi bakuru bali mu bato eyenkwazi no bwana obuto eto kireke hali y'abakesi okuyikaliza bajwaire enkwazi ndamanya kunu bajwaire hirisi kukumya ngonzi no kumya bizinesi bayinazo enkwazi bayinazo hali enkwazi abayinazo bayinazo enkwazi bayinazo abo kwesizaga baitu bayinazo bayinabye ebintu bayinabyo ali abaana bayinabyo bayinazo enkwazi bayinazo abo kwesizaga baitu bayinazo Yesu omulozi wa Kitara TV kwenda kusema yo ikaida antekani zenu tujalike kuruga nambe tutandikirege tubaira tunyumyanyamu n'abasajja n'abakazi ha Kitara TV ha street ezembaganiza tuno mu rubuga rwa Hoima kandi amabara ninyo Julius Kyomedo musajja omulisa kandi muyiho bamoli nkwenda kuijukiza obunyoro Kitara Convention myezi sembera ine bunyoro Kitara Convention eriyo kwezi kwa musanju kibanza mpaka ebiro byokwezi bina be part of this bunyoro Kitara Convention bayira bankwesengereize omunyoro hona na mbero kali arabanyoro abali munsi za heru inywe na bali Canada abali Baharabu abali America abali hona na mbero kali come and be part of history or be part of this bunyoro Kitara Convention ebandirize kimu eje ko mu America mu hoteli bakota Mario Bethesda kandi bajja kubani bajaguza ebyo burambuzi ebyo busubuzi ebinya kuli hano mu bunyoro Kitara. Why don't you go and be part of this bunyoro Kitara Convention ebandirize kimu boko noenda kumanya bikushinga you can visit website yabu www.bunyoro-kitara.org omanya ebikiraho hali bunyoro Kitara Convention anko kubukinga kufuna tiketi nebikira aho obeno bimanya tinja kuba ni nyeyongera maisho batukani kwenda kuijukiza barabo tuloira YouTube na kusubscribe inga channel yaitu baraba tuloira ha Facebook you like engage page yaitu na Facebook so that oyongere kuba no tuondeana na mbero kali abantu bamenye sharinga no kusharinga hona na mbero kali nkonda kurekerekeza na kinukuruga munywani wange ya Robert Prince baketa hanjegere kikunyumire let's meet on on Saturday neteka nzorubazo Kitara TV Julius Kyomedo ni gagange I sign out. Blessed is the man that trusteth in the Lord. Robert Prince. Double B. Tulimukwegonza. We got the right.
sanagabe kalire asigiri era homuro ndege imuka n'amakara gambaga turukire mu sefuliya toga mu muro abakwe hambaka utatina kasikiri kakubye kimanyire nti wendo ja kusingura God you say yes and no but say no God you say yes and no but say no tukaina musango tukachweka hand Kitara TV kwegesa kumanyisa.